teman-teman, unik yoi. Yuhu. Wow, ada Doraemon teman-teman. Wow, mau kemana itu teman-teman Doraemonnya? Ayo teman-teman, kita jalankan Doraemonnya teman-teman. Yuhu. Wow, nabrak teman-teman. Wow. Apa itu teman-teman? Wow, ada topeng ondel-ondel teman-teman. Di bawahnya ada kardus teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ayo teman-teman, kita ambil topengnya teman-teman. Wow, kita cari kardus. Wow, ada kardus teman-teman. Oke teman-teman, ayo teman-teman, kita masukkan topengnya ke dalam kardus teman-teman. Wow, mantul teman-teman, ada topeng ondel-ondel teman-teman. Ayo teman-teman, kita masukkan ke dalam kardus. Yuhu. Wow, ini kardus kira-kira isinya apa teman-teman? Ayo teman-teman, kita buka teman-teman. Wow, mantul teman-teman nih. Wow, ada telur teman-teman. Mantul teman-teman. Ayo teman-teman, kita buka teman-teman. Kira-kira isinya ada apa nih teman-teman di dalam telur teman-teman? Wow, ada bistayu teman-teman. Wow, ada dua teman-teman. Ada warna merah dan ada warna hijau teman-teman. Mantul teman-teman. Ayo teman-teman, kita masukkan bistayunya ke dalam kardus teman-teman. Mantul. Wow, satu lagi teman-teman, kita buka teman-teman. Kira-kira ini isinya apa nih teman-teman di dalam telurnya nih teman-teman? Kita buka teman-teman, kita betok teman-teman. Wow, apa nih teman-teman? Wow, mantul. Wow, ada bistayu juga teman-teman. Bistayu warna biru dan warna kuning teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Wow, ini kita taruh sini. Wow, apa tuh teman-teman? Wow, ada tali teman-teman. Ada tali. Sepertinya ini sebuah petunjuk teman-teman. Ayo teman-teman, kita ikutin dengan bistayu teman-teman. Teman-teman. Wow, ini sebelumnya kita masukkan dulu nih teman-teman tes manual Doraemonnya ke dalam kardus teman-teman. Kita masukkan mantul. Wow, ini juga kita masukkan juga nih teman-teman. Kita masukkan ke dalam kardus. Ini juga kita masukkan teman-teman ke dalam kardus. Mantul. Wow, ini ada tali. Kita ikutin teman-teman dengan menggunakan bistayu. Ayo bistayu, jalan. Kita ikutin, ini arahnya kemana teman-teman? Tutut. Wow, apa nih teman-teman? Ada sekumpulan ondel-ondel lagi berbaris teman-teman. Mantul teman-teman. Ada ondel-ondel polisi, ondel-ondel bapak, ondel-ondel ibu. Di sebelahnya paling pojok kanan dan kiri ondel-ondel mini teman-teman. Wow, mantul. Ayo teman-teman, kita masukkan ke dalam kardus teman-teman satu persatu. Kita masukkan ini ondel-ondel mini. Ya, kita nonton ondel-ondelnya. Yuhu, mantul. Kita masukkan ke dalam kardus teman-teman. Yuhu, ini juga ondel-ondel warna putih. Kita masukkan ke dalam kardus teman-teman. Mantul, ini ondel-ondel berwarna merah. Wow, kita masukkan juga ke dalam kardus. Yuhu. Dan ini juga kita masukkan juga teman-teman ke dalam kardus. Yuhu. Wow, ini ondel-ondelnya teman-teman. Mantul teman-teman, ada ondel-ondelnya. Kita masukkan juga ke dalam kardus teman-teman. Ini ada ondel-ondel babe. Kita masukkan juga teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Mantul. Kita masukkan ke dalam kardus teman-teman. Wow, ini ada ondel-ondel polisi teman-teman. Wow, siap 86. Kita masukkan juga ke dalam kardus teman-teman. Yuhu, mantul. Wow, ini bistayunya juga kita masukkan ke dalam kardus teman-teman. Yuhu, mantul. Wah, tadi di belakangnya sepertinya ada sesuatu teman-teman. Wow, di belakang ondel tadi ada sesuatu teman-teman. Wow, ayo teman-teman, kita ikutin teman-teman, arahnya kemana nih teman-teman? Wow, ada banyak teman-teman. Kita ikutin, ini sepertinya sebuah petunjuk juga nih teman-teman. Arahnya kemana nih teman-teman? Wow, ada ondel-ondel wayang teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ayo teman-teman, kita selamatkan ondel-ondel wayangnya nih teman-teman. Ada dua teman-teman. Kita masukkan juga ondel-ondel wayangnya ke dalam kardus teman-teman. Kita masukkan. Yuhu, mantul. Ini juga teman-teman. Wow, ada banyak banget teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Wow, ini ada penjaga Sweet Can teman-teman. Wow, ini aja Spiderman teman-teman. Wah, mantul teman-teman. Pokoknya kita masukkan semuanya teman-teman ke dalam kardus teman-teman. Kita masukkan ke dalam kardus. Ini juga teman-teman.
banyak banget teman-teman. Wow, ayo teman-teman, kita masukkan ke dalam kardus teman-teman. Kita selamatkan mereka teman-teman. Ada banyak banget bergeletakan di mana-mana teman-teman. Ayo kita masukkan ke dalam kardus. Yuhu, mantul. Ini tinggal 4 biji. Kita masukkan juga teman-teman ke dalam kardus teman-teman. Yuhu, mantul. Dapat banyak teman-teman. Yuhu. Wah, tadi kita ikutin arah talinya tadi kemana teman-teman. Kita ikutin teman-teman. Wow, arahnya ke atas teman-teman. Kira-kira ada apa di atas sana teman-teman? Wow, ada kura-kura ninja teman-teman. Kura-kura ninja nyangkut teman-teman. Mantul-mantul, ada kura-kura ninja. Kita selamatkan teman-teman, masukkan ke dalam kardus. Yuhu. Wow, ini talinya mengarah kemana nih teman-teman? Kita ikutin teman-teman, talinya mengarah kemana nih teman-teman? Ayo teman-teman, kita ikutin arah talinya teman-teman. Mantul teman-teman. Wow, ada topeng ondel-ondel nyangkut teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo teman-teman, kita bantu turunkan teman-teman. Tadi arahnya kemana teman-teman? Kita turunkan teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ini arahnya ke sini teman-teman. Kita buka batunya teman-teman. Ayo teman-teman, kita selamatkan ondel-ondel, topeng ondel-ondel nyangkutnya teman-teman. Wow, nyangkut teman-teman. Ayo teman-teman, kita turunkan teman-teman. Wah, di belakangnya ada apa teman-teman? Di belakangnya sepertinya ada, wow, ada pianonya teman-teman. Ada piano Doraemon juga teman-teman. Wow, mantul-mantul teman-teman. Ayo teman-teman, kita turunkan teman-teman. Kita turunkan teman-teman. Yuhu, mantul. Ada piano Doraemon dan juga ada topeng ondel-ondel teman-teman. Mantul teman-teman. Kita selamatkan teman-teman. Kita ambil teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ada apa lagi teman-teman? Mantul-mantul. Wadah. Yuhu. Ada Doraemon piano teman-teman. Wow. Ada suaranya teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ada suaranya teman-teman. Coba kita mainkan teman-teman. Mantul teman-teman. Ayo teman-teman, kita masukkan ke dalam kardus teman-teman piano Doraemonnya. Yuhu, mantul. Ini juga teman-teman, kita masukkan juga ke dalam kardus teman-teman topeng ondel-ondelnya. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk mantul teman-teman, kita masukkan ke dalam kardus. Wah, sepertinya sudah habis teman-teman. Wah, sudah tidak ada lagi teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.